novu sa ekoturi naglašavaju posmatranje, uvažavanje prirode i lokalne tradicije. Na primjer, ovdje možemo otkriti klicuru, krišulu i repede. Ahojte, teraz by som vám chcel predstaviť rádio VEF 206 sovietskej výroby. Má prepínanie rozsahov LV, MV, SV1, SV2, SV3, SV4, SV5, SV6. Naladili sme aj nejakú stanicu. Kultura koja se pokazala veoma uspešna. Turisti obično dolaze sa aerodroma u Radea, Cluj ili čak Debrecen iz Mađarske. Neviem, čo je to za stanica. Asi Debrecen. Zatim bi uzeli svoju speleotehničku opremu i istražili Tu nám máme anténu. Ovo je malo tehnički Je dosť dlhá. kreće se pod vođstvom specijalizovanog vodiča. Također su radili laku rutu Via Ferrata i pešačili Toto je okolinu. ladenje. Sve to za skoro 4 To je dana. hlasitost. Odseda se u lokalnom pansionu gde se služi hrana koju spremaju lokalne domaćice i odakle No se ima a prelep pogled na Podurja Krajuli. napájanie som si urobil také pomocné Još uvek ima nekoliko zanata z takého čínskeho zdroja, pretože mi chýba baterkové púzdro. Stanica sa nám už stratila. Skúsime ďalej poladiť. Hej,